Euzu billah mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Kasımil Mustafa Muhammed ve ala alihi tayyibin tahirin ve la'natullahi ala a'daihim ecma'in ila kıyami yevmiddin. Allahümme veffikna lima tuhib ve terzah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Estağfirullah Rabbi ve etubu ileyh. Rabbi gfir verham ve ente hayrul rahimin. Aziz brao ve bao evro seba hes kerdeni ehl-i beyt desi kemme inşallah. Ehl-i beyt kamu? Ehl-i beyt Peygamber ma Hazreti Muhammedu sallallahu aleyhi ve aleyhi, Hazreti Ali'u, çana Peygamber Hazreti Fatıma'u, torunayı Peygamber Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'u ve Nuh imamı ki az zürriyeti İmam Hüseyin'u. Yani mani nora var mı ehl-i beyt ve ser ehl-i beyt kamu ser ehl-i beyt peygamberu. Peygamber ma juroz çe de çe Hazreti Fatıma de çana xodi ju abastu ju kıncıki gırsu ve çana xuva ki abara biyar ve vengde Ali ra vengde Hasan ra vengde Hüseyin ra vengde to beyta kulle piya şile peygamber eba eşt kuliser vaki ya Allah nino ehl-i beyt mino ve ehl-i beyt ra vaki az ehl-i beyt hani peygamber ehl-i beytu Hazret Ali ehl-i beytu, İmam Hasan ehl-i beyti, İmam Hüseyin ehl-i beytu, yine ehl-i beyti. Ve insan teni cadi tersenu, zaf tersenu. Nizanu ki sepkiru. İnsan depremde tersenu, insan zilzilede tersenu, insan mesela bulusk berzru, insan tersenu, ya insan rakişeni vakti insan tersenu. Ama teni caest ki insan daha zaf tersenu. Dayına tersenu. Zede tersenu. Nino Ravatani ki hadis ra açıklamış bikiri, şerh bikiri. Hadis kamrao Laze İmam Hüseyin, İmam Ali Zeynel Abidin aleyhisselam vanu ki Peygamber ma Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi niyavatu az peygamber nakl kenu. Peygamber ma vatu ki kam ki ehl-i beyt mira heskero nu heskerden ehl-i beyt mi heft cayı ki insan tersenu o vakti bir insan fayda danu nu ters nu heskerden ehl-i beyt mi nu cayıydı ki heft cao insan ra yardım kenu
انسان او وقت از حس کردن اهل بیت فایده جنو. چو وقت انسان ترسانو، چو وقت نو حس کردن اهل بیت به امداد انسان رسانو. پیغمبر موانو که انسان وقتی که میرنو انسان ترسانو جان دانو انسان نو دنیا را سونو کلی چیزی که صاحب دیو ترک کنو نو دنیا را کلا ترک کنو. نو وقت حس کردن اهل بیت به امداد انسان رسنو. وقتی که انسان مرنو حس کردن اهل بیت به امداد انسان رسنو. وقتی که انسان مزر درو کنی مزل اوزانجا ترسنو همه چی تمام بی دنیا شی کلی جا ورده تو جا ورده اینو تو را جا ورده شی تنیا را تو اوزا مزل ده اوزا حس کردن اهل بیت دست ده امامو به یاردم انسان نو به انسان فایده دن و نو حس کردن. وقتی که انسان از قبر خو دیرلمش بن و حق دیرلمش کنو انسان قبر خو را اوزن و حق اوزا انسان انجا ترسن و مسلمان ترسن و یک انسان ترسن و وقت هم حس کردن اهل بیت به امداد انسان رسن. وقتی که کتاب انسان را کرده یا انسان را به حساب اونته حساب انسان جنی و تو چه قصی کرده تو چه کرده چه نکرده کلی هر چی که کرده نکرده هر چی که قصی کرده اینو را پرس کنی اینو ölçülmüş beni پیمایش کنی sanayış کنی yani ölçülüp tartılıyor. O vakti hem حس کردن اهل بیت به یاردم انسان رسن و اونجا اوزا به این انسان فایده دن و نو حس کردن نو محبت و جایی که انسان آنجا ترسن و کتیو وقتی که انسان کرپی پرد سرات که سونو اوزا را روان را اوزا انسان آنجا ترسن و مسلمان ترسن و وقتی که انسان کرپی پرد سرات سرو اوزا آنجا حس کردن اهل بیت به داد انسان به یاردم انسان رسنو. امام محمد باقر علیه السلام از رسول الله از پیغمبر حق تعالی حضرت محمد صلی الله علیه و آله نقل کنو که
وانو پیغمبر ما حضرت محمد نیا واتو پیغمبر ما چی واتو که شمارا orta شمادی کام که اهل بیت مرا داینا daha zede حسب کرو نینگی پای او انسان وقتی که korpi perde sırat sonu uza ninge erzano pay erzano uzara ravino sonu uza ninge insan dayına muhkem beno dayına insan nusrat ninge insan gıjne beno mahfuz beno insan eğer ehl-i beyt peygamber ra hes kero İmam Muhammed Bakır aleyhisselam ez piyano xo ez piyano xo yani ez Hazreti İmam Ali Zeynel Abidin, İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Ali az onlara nakl keno ki hadis onlara ino vanu ki peygamber ma Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi Resulü Hak Teala be İmam Ali aleyhisselam niyavat Peygamber be Hazreti Ali çıvato vato ki kam ki tora heskeno kam ki dil khode qalb khode tora hasb kiro Hak Teala o piyara nu kişira vakti ki korpi perde sırat sonu ningi dira muhkem keno ningi de gızne beno hifz keno Hak Teala ve ningani dira muhkem keno ve به سبب که تو را هست کنو به نو وسیله نو سبب ایرا بنو به جنت کنو جنت پیغمبر ما سبب علی واتونو هست کردن علی انشالله پیدانا انشالله اگر hak nasip kiro anlamış ben mi ki fehm kem mi ki çıra peygamber niyavatu sebep çünkü fakat heskerden kafi o yeterli o nura inşallah بعدن inşallah peydana inşallah izah kemmi biizni hak. Hak Teala inşallah mara به شکل صمیمی حس کردن پیغمبر عظیم‌الشان رسول حق تعالی حضرت محمد که رئیس اهل بیت و سر اهل بیت و آنجا انشالله ما را حق نصیب کرو واسه پیغمبر علی را
به شکل صمیمی حسک بکمی حضرت فاطمه را، امام حسن را، امام حسین را، دست امام را کلی را انشالله حس بکمی و نور ناس بکمی و رای دینو دا سرمی انشالله. ما به وظیفه خو عمل بکمی، کار بکمی، رای دینو دا سیمی حق تعالی آنجا yardım کنم. ما نینگ برز میکی حق تعالی yardım بکرو. اگر ما وظیفه خورا مکمی خدا حق تعالی yardım میکنه وانو که شما وظیفه خورا بکری که از yardım بکری انشالله ما وظیفه خورا کمی حق تعالی انشالله هم yardım کنه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.